Thazaneng wariba paw man hokiba September ki tang kunga mapanda PDF theory singnaba mafam haibadi tatte kon beles natogi township tatmando amasung police na joint clearance operation launch toba matamda mioi taraga mang hatkre duga Khutlai taraga ni thuna sis tore loinana kokhai be aba amasung gear capture sing tore heba wapum yongna phungdorakli hedi Kangla Pau editorial myamna thamjari National Highway the politics sathariba makai free movement ngamloi Manipur miyam gi lifeline oriba National Highway sing the politics tawridabani state asigi mapalam ga fauna lambi oibadana tana lifeline oriba Imphal Jiribam amasum Imphal Dimapur National Highway ama oibi ki thakta semga sagatabadagi lambi ani asida satok sin tawba passenger gari sing maru oina miyoibani hingbada nongmara tangai phadana sangdraba yadraba polam sing puthok pusin tawnariba maru oiba lambi oiri state asigi ama tangairaba puksak lambi oiriba National Highway semga sagat pamadi ngak sianba ki thabak punamak national gi subject ni adobo National Highway si central government gi maikai digi mapung phana semga sagat pidabadagi ani suba lanjau gi matamda oikiba phibam da leibadagi yamna toina singning khaiba slide thokpa amadi lambi singi mayai da asa osoba concrete komjau leibadagi driver singna petroleum product yauna hingmada sangraba yadara polam sing maning tamna puslapa ngamdabadagi polam sairam sing marang kaina phangma ngamdabagi matata polam singi mamal atiya pakna wangbadagi lairagi hingliba miyam maru oina nomagi hati surgi hingliba lairaba miyam hingna asibaga pangkaknari Amaromdana lambi ani sida sakhangba tuan masingi khulai paibala halupsingna illegal oiba road amasum goods taxing lobada central government free thaduna thamdi sakhangdaba khulai paibisingna tuan mafamsingda post hangdoktuna security force singi mitmangda illegal tax loba driver phaba phuba hatpa amadi passenger singda aki akhang pibigi kham thengba crime sing sathabada ayaba piriba Thawong singasi central government gi aron ba karamba makhal gi agenda laibigi no haiba miyam gi mafamda lisang sina hangliba langtak na bo hang oiduna lang directly state asigi miyam gi marakti gi maru oina naga amasum kuki community gi marakti gi laingakta makhoi gi aningba amasum apamba demand khara phangnaba honabada national highway da matam kaktaba lang sanglaba economic blockage chathabada Indian government gi maikei digi loge be action amata lokotaba sin maram oiraga miyambu makhoi gi bali gi hamenga pakakna haliba si lebak thibani laiba asigi national highway singda matam kaktaba sanglaba economic blockage chathabada Indian government gi maikei digi loge be action amata lokotaba sin maram oiraga miyambu makhoi gi bali gi hamenga pakakna haliba lebak thibani laiba asigi national highway da kanagu mamioi section organization look natragana political party amatana makhoi gi demand ga mari lena matam kaktaba ban natragana economic blockage chataduna miyam gi hingbigi hakta singnaba uba phangdi adubu laiba asigi border state oiriba Manipur ga mapalanga fauna lambi oibadana tana lifeline oiriba national highway da miyoi section kharana economic blockade pu makhoi gi amata ngairaba khulai oina sejinarakkibagi manungsana illegal immigrant sin koki jaunara kotirisingna Haukiba sahi English ngani ke kungo humdoi gi me ahumdigi national highway da free movement gi athingba thamlakiba sahi ani helaba phawba central government na khongrai niktuna leibigi maram karigino laiba asigi khwaidigi wangbu wayel sang supreme court na national highway sing da makalamategi blockade tawi yaroi kanagumba sing athingba piba tarabadi logweba sapsaba serak pigani haibigi section wafam khangan kiba lekre adobu kuki sing national highway da free movement gi athingba thamliba si hangdoktuna miyambu free movement ya handana thamliba si miyam gi hingmigi hakta central government gi lusingba singju hakthengna sagatpani haibada haimama tokloi central government Manipur gi miyambu thamoi sengna nungsiba madi Maralebi singi matak logweba serak pibigi phire leiba tarabadi miku kharagi manungda miyambu free movement phangan bangani national highway da lenga amadi miyamgi maraktigi politics sanabigi thong sathariba makai miyamna free movement ngamkhiroi kanaguma kanglup natragana miyoi section kharana national highway da blockade chathaba haibisi laibaki security amasum miyamgi hingbigi hakta singnabani Nepal amasung Bangladesh ke protest US ki think tank ki khut yaukhi Indian intelligence US the based over International Republican Institute of IRI kumza English ngani ke kungamari ki Augusta thar Bangladesh ta se hasina lenga inthubuda leba du gi na singna lusing ki ba khongjang asabu thodang loki haina maral sikiba think tank asibu Nepal ge handak thoki ba political ge ba irang adu da su yoramba yai haina yengsin ba hori Haribu wafam singasi Indian Intelligence Agency na document kaya ma thigaluraba matunda khanglakpani
IRI हाइरिबा इंस्टीट्यूट असी US National Endowments for Democracy program की मखादा फंडिंग फंगबा लुप अमने मखोइना नेपाल लेबा नहा ओइरिबा एक्टिविस्ट सिंगबो यूथ लीडरशिप ट्रांसपेरेंस पॉलिसी है मिंथोन बैनर की मखादा पैसा थादुना ट्रेनिंग पीरी प्रोग्राम से कुमजा इंग लिसिंग अनिगा कुनगा मथोई की जुलाई अमदगी कुमजा इंग लिसिंग अनिगा कुनगा निथोई की जुन कुंथ्रा फाउ सदखी मधुर शेयर लोइने $US लाहुंग लिसिंग यांकै फंकी है इंडिया की इंटेलिजेंस विंग की सोर्स असिना मखा तारदुना फाइनेंशियल रिकॉर्ड सिंग अदु येंगलुबदा $US लिसिंग यांखै मथोइगा 763 की सैनफम अदु वाशिंगटन द लेबा IRI की ऑफिस की स्टाफ की तोलप ओइन सिजनखी $US लिसिंग कुंथ्रा का तरेक सनी के कुंथ्रा का मंगाना इंटरनेशनल अमसुम डोमेस्टिक ट्राइबल सिजनखी लोइना डॉलर लिसिंग तरा का मरी के समरी के यांखै के मंगाना फुल स्टाफ द लेरिबा कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस की सैलरी ओइन सिजनखी बने हारि मसिदसु नतना डॉलर लिसिंग हुमफु तरेक सत्रुना कंसल्टेंसिंग ट्रेनर अमसुम रिसर्च प्रोजेक्ट सिजनरीब डॉलर लिसिंग तरागा निपान लोकल की ग्रुप सिंग ग्रांट ओइन पीखिबने हाइन पाउस मखातना फोंदोरक्ली पाकिस्तान की खा नुंगसुप्त पोखाइबगी थौदो अमदा मियोई 10 सिखरे 19 हेन सोखरी पाकिस्तान की बेलोचिस्तान प्रोविंस ता लेबा पैरामिलिटरी हेडक्वार्टर की मनाक सुसाइड बॉम्ब अटैक अमद यामद्रबदा मियोई 10 सिखरे दुगु 19 हेन असो अपनखरी बॉम्ब पोखाइबदो प्रोविंस अदुगी कैपिटल क्वेक्टादा लेबा पैरामिलिटरी फोर्स अम ओरिबा फ्रंटियर्स कॉन्स्टेबुलरी हेडक्वार्टर का यामना नकनना थोखिबने हाइना पाउसदसु मखातारी लोइना हाइरिब लैरिङै लंबेल अदु 10 सिखि दुगु 19 गा निथुन असो अपन नंखेनस मीडिया दा फोंदोक पाउ मनसु मखातारी सोलाब सिंग अदु क्वेक्टा सिटी की तुवान हॉस्पिटल सिंह पुखतुना लाइकनरी लोइना क्वेक्टा सिविल हॉस्पिटल बोलोकिस्तान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अमदी ट्रॉमा सेंटर सिंह अदुदा इमरजेंसी डिक्लेयर तौखी इमरजेंसी अदु हेल्थ सेक्रेटरी मुजुबुर रहमान थोखिब सिरोल अमना मियाम सेक्शन थोरांग लोखनबगी खोंथांग ओहलिबनी हाइनसु पाउस द मखातारी US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पुखलखी गाजा प्लान इजराइल ने याखरे हमास की मैकेदगी पाखुम पिरक लेत्री US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को उनदुना गाजा पीस प्लान अमा पुथोखिबदो याब लेरी अदुबु इजराइल न लांथेंगनरिबा हमास की मैकेदगी प्लान अदुगी मताना पाखुम पिरक लेत्री ट्रम्प न महा की मैकेदगी पुखलखिबा प्लान अदु अरब की लुसिंबसिंगदा हाना खंगनखिबनी अदुगा मांगना वाशिंगटन दा नेतन्याहू का उनरब मतुंग मियाम द खंगनखिबन हाइनसु पाउस द मखातारी ट्रम्प न पाउगी मिफम द फोंदोक्लदुना नेतन्याहू मसामकनसु प्लान अदु अयाबा पिखरे मदुना खुदक्तगी सिसफियर लेहनगदौरिबनी प्लान अदुगी मरुओइबा सक्तम सिंग अदुरे नोंमै कापल लेबलबा मतुंग हमास मिलिटेंट सिंग खुलाई थादोकप लोइनना इजराइल न मफम अदुगी हंदोरकपा अदुनी पॉइंट कुन याव प्लान अदु US अमसुम इजराइल अनिना अयाबा पिरी लान असि खुदक्त लुशिलगनी लोइनना इजराइल न मफम अदुगी हंदोरकप मतम अदु हमास न मखोइगी अरोइबा होस्टेज अदु थादोरकपगा मतम मानगदौरिबनी हाइनसु पाउस द मखाताना फोंदोरकली अदुगो तेंतकना सुमना म्याम द थमजगे हौजिकुइनदि म्याम पाउस सु मतांग से लुसिंजरगे अमसु मखाताबा अनौबा अपडेट म्याम पुनंगा मिनसेन चैनल सिगी माइकेदिगी म्यांग इफम द मखाताना थमजरी मखाताबा अनौबा अपडेट म्याम पुनंगा मिनसे